Hai African boy gaps gabi kha rek to lawang chu te khati te han tia ma se ron da ze la ka lo mok sia kan riek ve ze lang kan riek ve zel chhau tong da piang kan riek tak tak na hai nia mi zo la asahi chu tianga enge mi zo la alam thiam lo lutuk nuih zate mo khat riang lam kha ni lawa hlimawm kat ti em vang zawkin ani kada thin mo karon riek ve chin thin ve thin na chana kha ti tianga ma van nuih zat lampang kha ni lawa hlimawm ani la ngai thang Yes, hello Mizo people, Nordic people, peace from Africa, your African boy Gabs Gabi, and today we are back again to the best singers of Mizoram. We have thei today. So the music title is hmangaih reng. You can tell me what does it mean. So we are going, or I am going to. Title is hmangaih reng. You can tell me what does it mean. I'll always love you. Hmangaih reng. So we are going, or I am going to sing for you this song because we have the lyric here, guys. So thank you so much, whoever been supporting my channel, guys. I'm really so happy. God bless you all. So if you're not part of the family yet, join the 100K subscriber family and let's go. Go. Come on. Let's sing. Go. Start. Okay. Yes. Let's sing together. Yes. Ilam pian lu tua, ilam pian. Kavai rua ye. Kavai rua ye. Lok kana kaka lau trong ah. Kavai rua ye. Oh, yes. Partule. Ngaro he pai Mr. Gap sahi kalom na chan chu tia athiam lai le ati fu lai mo an repeat an lam non fartur le ati vel hi ngai nam riau thina athiam chia lo ni
I'm trying. Laksค่ะatum hi chu atum thin khop maya mai ro chu atifu thin lawa a hlua mo a hlut em wanga tiron ti kan ni ama lam dik lo fel fan nui so lam kha ni lo ni o ngai sang I'm trying. Ani donut sing. Ani donut sing. Lloyd Van Career my name. ngara lok in top don nine ka hian hai ahla bi ka hi kan soilok ne ahla hi mangai wanga in tha ka mangai em che wang zo in ka tha che ti lam pang kha ni ta ne hei hi har a thengem o ka tia thina ma se mana hani van kha ma mi mangai na kha thatana chu te dang poi leng zuna lam su lang an hoi ma bil long tro par te ti vel kha chak vul moi century par yang reng kha kan helang che wang khu moi leng hi ti vel khamo mangai lungi dum phot chon lom zel ta nge ti lai khaw ma a theyang em theilo ngem ti kha kan discuss trip to mana in du lu tukna wang hianin an hlimna kan thlen zo don lo kan thria ta wanga a ke chon ni hlimna ka thlen zo don lo kan nei rosum engkima kan nei tlem sia chu wang chuanin hlim zok nanin kalro ati the ma se ain ui tang the boka he a hla kan tek lo kan chu chuanin hey African boy Mr. Gabi hi alomom khop me thank you so much hey hetianga mi so an ron rek thina hi alomom ka tia ama kha van nui zate mo van nui so lam pange mo enga mo lam kha ni lawa hey ahlim om ani mi zo aron ngai hlua thiam lo an sa kha ahlim om em wangin te karon da thin ve hrim ani mo YouTube ani na ta jon YouTube content chen khatan chunin that chiat thak te min an tia react video ringot chu that chiat thak an tia dikrang ka tia mani hey creative lo lutuk an tia dik ka tia amai ro chu hlimawm box sia kan da chhawng ve le hrim ani an soi Hmangaih reng che. What does it mean? I always love you kan ti to ha le ti ta kianin atha ti khanin video link hi description ra ka danga chuanin video link description ra ka danga channel hi lova en ula lova subscribe ula mo lova like ula lova comment ula chuanin ania meaning te kha mi hla om zia te kha I chip chiar takin du le lo va hril ula mo comment te lo va hril ula ka va hril thiam lo ke chuan wang chuanin chip chiar takin lo va hril the chuanin na chuan channel te po hi min lo subscribe sak ve the chuan min lo subscribe sak lo nia in zafa ya chunga lom thu so yeah bye bye ule